posljednje vrijeme od vas dobijam bezbroj poruka, a najčešće od tih poruka je kad će biti sljedeći besplatni grupni tretman za neograničen broj osoba. Da sad ne bih odgovarao svima pojedinačno ili da ne bih pisao poučen lošim iskustvima, da ne čitate ono što je napisano, već i dalje pitate, pokušat ću bar odgovoriti ovako u ovom kratkom videu. Nadam se da će ovaj vaš odgovor većinu vas zadovoljiti, sve sigurno neće. Znači, sljedeći besplatni grupni tretman bioenergijom za neograničen broj osoba bit će uskoro, nadam se. Tačan datum i vrijeme još nije poznat. Kao što znate, otprilike jednom mjesečno u prosjeku budu moji besplatni tretmani i oni su namijenjeni prije svega za osobe koje nisu u mogućnosti da plate za tretman, jer je cijena mojih grupnih tretmana za ograničen broj osoba koji su od danas 8. februara svakog ponedjeljka, srijede i subote 8 sati navečer po srednjeeuropskom vremenu, znači cijena učešća u 3 tretmanima je 20 eura po osobi. Eto, pošto ima i takvih osoba koje to ne mogu da plate, za te osobe su besplatni grupni tretmani, znači budu otprilike jednom mjesečno, nekad, zavisi opet od situacije, zna se desiti da budu i češće, ne baš često. Nadam se da nije neki problem što bi trebalo, nije obaveza, ali bi trebalo lajkati, pratiti Facebook stranicu Omerović Bioenergija, jer preko te Facebook stranice idu sva obavještenja i video uživo kada bude besplatni tretman. Tako da osobe koje interesuje kad će biti besplatni grupni tretman za neograničen broj osoba, najbolje bi im bilo da lajkaju i prate Facebook stranicu Omerović Bioenergija i tako će doći u situaciju da budu uvijek obavješteni kad će šta biti, jer ja za svaki događaj koji se dešava, da li on bio plaćeni ili besplatni, obavijest ostavljam na Facebook stranici Omerović Bioenergija i na web stranici www.omerović.eu. Znači, da biste to pratili, nije obaveza, ali je poželjno da lajkate i da pratite tu Facebook stranicu. Drugo, što je vrlo zanimljivo, ljudi pitaju kako mogu to da prate. Iako je sve već objašnjeno, ima toliko tih snimaka koji pokazuju kako izgledaju ti besplatni tretmani, kako se obavljaju, šta se dešava. Umjesto da pogledaju taj video snimak ili da pročitaju detaljna uputstva na Facebook stranici i na web stranici, oni postavljaju pitanja, mogu učestvovati u nekakvoj grupi, mogu se pridružiti mojoj grupi. Ja nemam nikakvu grupu, ljudi, da se razumijemo. Znači, ne treba pridruživanje nikakvoj grupi, već sam jednom rekao, samo ako želite, lajkajte Facebook stranicu i nećete sebe dovesti u situaciju da propustite obavijest o tretmanu ili tretman kad već bude. Znači, nikakve grupe nema, ne treba nikakva prijava, nikakvo dopuštenje, ne treba ništa živo, samo u vrijeme kad bude taj tretman, dovoljno je da zapratite taj video, vidjet ćete tamo piše Omerović Bioenergija je uživo, kliknite na taj video i pratite uputstva. Ima još jedno treće pitanje koje je dosta često. Ono se najčešće postavlja ispod oglasa za plaćene tretmane. Javljaju se osobe, a šta ćemo mi koji nemamo novca, nama je to puno, tih 20 eura, mirovina 1200, 1300 kuna ili ne znam nija čega, već mizerna mirovina, nemam ovo, nemam ono. Ja razumijem da je vama teško koji nemate novca, zato imate ove besplatne tretmane. Pratite kad će biti, uključite se. Siguran sam da vam to nije optimalan broj tretmana, nije vrijeme optimalno vašim potrebama, ali meni je žao, drugčije ne mogu. Vi treba da imate na umu da ja nisam socijalna ustanova, znači ja sam privatna firma, registriran sam kao takav kao privatna firma i ja ne radim besplatno. Radim ja, imam i humanitarni taj dio, ali to je s vremena na vrijeme i to bude obavješteno. Znači, nemojte se mene obraćati ako nemate novca, imate svoju državu, svoju općinu u kojoj živite, svoju socijalnu ustanovu, oni su nadležni za vas, ako nemate novca, ne ja. Jer vi koji nemate novca kad idete u apoteku ili bilo gdje, niko od vas ne očekuje da će vam ona iz apoteke dati besplatno lijekove ako nemate, ako vam je mirovina mala. Svi očekujete od mene da vam ja to nešto besplatno radim, iako ja od ovoga živim, ovo mi je profesija, plaćam porez i sve ostalo. Tako da vas molim da imate razumijevanja za to,
da ne ispadate smiješni i neukusni. I u mojim i u tuđim očima, znači ja vam mirovinu podići ne mogu, ja vam novaca dati ne mogu, žao mi je. Znači, s vremena na vrijeme budu ti besplatni tretmani, priključite se. Isto tako osobe koje bi da probaju kako izgledaju ti tretmani, šta je, kako je, pa mi se javljaju sa pitanjem, eto ja bi da probam, pa ako mi se svidi ja ću platiti. Evo, to je prilika, probajte. Dođite na te besplatne tretmane, slobodno isprobajte, može doći bilo ko, skeptici su dobro došli. Ne morate ništa vjerovati da će vam biti bolje, dođite, probajte, vidite, ako ne bude poboljšanja, jednom, 2 put, 3 put, ja već ne preporučujem da dolazim, ali eto, pošto je u našem narodu ono pravilo 3. sreća, hajde budite i 3. put, pa poslije 3. puta, ako ne osjetite nikakvo poboljšanje za sve vaše tegobe zbog kojih ste dolazili na tretmane, a slušali ste i slijedili moje upute koje sam davao u toku tretmana, onda nemojte džaba dolaziti, nemojte gubiti vrijeme, idite negdje na drugo mjesto, tražite sebi spasa, znači nemate potrebe dolaziti kod mene non stop na tretmani, ako nema poboljšanja, nakon 2-3 puta razgulite. Eto, toliko za sad, pa čujemo se drugi put, drugom prilikom, sa odgovorima na druga pitanja. Ako vam se bude svidio ovaj video, podijelite ga, da i drugi saznaju šta i kako se dešava. Pišite komentare ispod videa, čujemo se, vidimo se uskoro.